Ke sinogo ani Wngjakti faijak iko bun manai ke bun manai no hai amani bun dada ni Bwsajwk ke ani Wngjakti no kalai ke buni ke inko ni yong joto ni amani dada mane joto ni bongjo mane ofrata ke bun Bwsajwk kusu na lika kusu bun che tongo kusu selara tongo burini ke bono kusu ke kusu paling mana ke khoyo bun botong sama sa besar ko phali ayang ko para ko kam busy abon bagai phali ya ngapa ko to ago tolo tong ka ko tolen sin direction do phali ya ngka ta ko mai salai tong ya malai wan nong no ini angkaisa produk share khanya a produk ka ang niji use khai saima ka ja produk ka ne ngke phungnai a produk ta mata mke an no shop bajar tinta produk MamaEarth ni ngka ang niji use khai ka ang tini tiro ko tukui nai kha mane bukhnai sunya kata produk shop aja hair oil hair shampoo hair conditioner nga abono norong ang share khani mo so ja ang use khai ani bahai benefit man kha ang obo product no use khai nga norong nai tong di video paisa o shampoo ang sasaman karam ka buke Henna shampoo nga obo ni men tam tong nga oro tong Henna and dark rose coffee nga oro subu sujak hai hine premature grain nga obo ka tamo ning je premature ni nim bukhnai mature nge sini bukhnai furi diba nga e aboro bo hamu hone proclaim khayo plus tamo MamaEarth ni nge shampoo nge paraben free silicone free nge toxin free obo nge jara bukhnai suja khaijak nai ro boro use khaimano bong ni baga kete bo sa karon ke obo nge jara bukhnai suja khaijak boro nge paraben use ta khaidin chajau silicone use ta khaidin chajau ga bong baga chaw nge jara bukhnai ob mane srayon phunai ro kri diba ba sraya kisa mane sikla ro nge furnai ro e boro bo use khaimano ga ani kheto kurui ani kheto bukhnai ro furia ko abon bagai angka to saimi angka jara furja to borok naimano o shampoo no puni MamaEarth ni jesa product phena ta ang je mama ni ta obo log rojak nge jara serai gana jeman ani serai nge to mani rok nu khangkan thungu ka obo tam log rojak obo log rojak to ka o log khulu ge ka obo no oro ko mana tam khane press khaime ta kai ko ma ke kai ko khulu ma ka pro ke phunu ga nong no shampoo bahai ro nukha ngar bahai ke to Henna bahai ase kora yang ke Henna bahai to sung semano bahai motum ro sung ta agin simi Henna ro use khanya bile ke yo mahai tomo conditioner nga o conditioner bo same no obo bahanyo Henna conditioner nga or tam tong ke Henna and dark rose coffee tongo nga obo ni apun baganyo angka saja go Henna te coffee o manu ke abon ni lo ge shampoo bo mahanyo same buni je or tong mane mahanyo buni bo tongo nga obo bo mahanyo lock system nga obo lock khuluk jang nanyo yo ma ke khuluk pas pa ke phunu ga na obo obo bo shampoo ni je bahai obon sepen che ok bahai kom jo ob te modum mo conditioner se te modum jo ang khai ko te ke se iko om ke hair oil obo ga ang ni use khai kya use khai ang 1 ghonta ton kha 1 ghonta ton noi ang apun pore shampoo khai kya apun pore ang conditioner furka obo bo tam tong ka obo Henna and coffee oil tongo ke apun bagai ang mane Henna ka tani favorite ga apun bagai ang hamja ka o thongno bo ke kisa bahai kora obo ke te or ta obo jotto no ob tinta product jano sopemno obo jotto no or hair type mane jotto hair no obo use khaimano obo kuno dry hair ba oil hair use khaime ani kare jotto no use khaimano jotto borok no ga or tam saja agi bono no saka primary plan to ni ka abo kata mo je sini bukhnai ni o je mane boys ni sakang je furmani abo no borok mane ko khainya ni claim khayo bondo ungu ni ke ga jara am haitone ro puro use khaine di o thoke oro brush mano e o brush by phulo nga obo easy o brush by phul ga phai bukhne bising bo thango ta habuta noro o product no panya hingke coupon use khaimano coupon hingke BN2022 hingke o coupon use khaike 20% discount manai hingke tolao description o coupon number tonai noro abono use khaidi te kese o product joto jagani available jemon Amazon Naika ga purple hingke tai buni official website bo tongo ajaga bo thangai noro obo paimano Land Goodness
initiative subarpeno MamaEarth ni product pai hingke product bong ni website ti thangni pai khangkai borok ko naragi tongai norong bumoi 2025 afuru asik jora borok 1 million bu phangkai ni target khaike hingke norok pai khangke norong bung tibo aro bu phangkai jaknai hingke obo best norok pai mano bong product thangai bong ni website ti MamaEarth hingke plastic positive Bwsajwk plastic use aban se plastic gobang no borok recycle khayo hingke tabu every month borok 240 mt borok aban se pisi recycle khayo ni chawo nung mai che na bole ama songka tu stupa go bos phung ni train ba nyu khaika hingke phung ni train mai phai na video khai ma li ang ba pro se biji hingke ba ama songka tu ka mai che phai ko ni ko ro mai ka lai ni busa jala pokot de broma i ko na le ani mo sar mai che ka anu bukra tu de broma se kai ko anu nari kun bung kedika kai bicha de broma ani amani tinggi ke jo an kerja kita pun tinggi ke jo de broma an bukra bise babu ta bo bise tinura kai ni pun ni ko de broma no ni lo ni ke khoi ta para sebri khoi sebri po am po cái thằng mà nó bật tin sạc bলে tao không bỏ la mà này đây con trong này là tao không chịu không khá áp pro này mà khá mà nó có cho xong thằng khăn áp rồi ta Mas là này hay masih malah kai keram jotone kupu मैं बच्चा को बच्ची बच्ची बच्चा चलना मैं बच्ची हूँ क्या चल borok bo khana ka bed choro thalanya ko ang ko thalala hingke dai tongo bed choro hingke ko tongo ka ka tongo yong tongo ga bo khato ka ka lai ko yong ni sai hingke tong ko ok kusu hingke aban bagai ani bukra jin sai to okra aban bagai ang khato yong khalai yo ko bor aro thanai dai ni nai ni ka ama su thangnai ang kha thangla hingke nogo surai pono tarang yebla aban bagai borok khana no be khai phai pinai son ko bot khana iko baba ula la kan de na re obro khas ka hamja kan bu sabun dara no ma lai mane abo asu ke ekai size ni bor le na re bundar ma kham hamsai kha muya chakhai neramis tini ke sung neramis abon bakai chakhai neramis soka kai yang tongo siping pulcha ang korea ti kha kin tonir kha ga sejna plai renai garo to ber maro ya tini kamo soroja ang ka aun plai renai kisa ga te kuno ya hasing rekha kisa ta ka rusun boroi maya pias bosaya sangkan neramis ndina pias ay rusun chaya ga ber ma to saina saya ga bon bagai awahanyo dal roi muya sakhai khlaisina neramis sakhai thogo neramis sakhai ba Good morning, Phungka ham jatona no. Ingke tabu khai to angkha to mai se paikha gan bu pang sa khan logini sai khan bu sa sai kho. Ingke borok kha tabu thana khai tong be chora. Aro khai yong tongo aman bunte masa dara. Aman dada dujona ga dujona bisno masa kha tuan pu prang joni o je phainya buni babu ko poto kri kha. Ingke te masa tong ho kusu aman gana ga bo bong nongon thanai ge dai bo tong kha dai bo bai tong go yong ba nya de ting tong lai ba lihat sang thalak sina sare ko phene nam to isa